Welcome, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyurikcha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Maluya Magelia Matara Tanchipa Hankichkan Waukilegona Palegona, Kainata Rikiche Karamuchkan Chike Rimarinin Chignishan Programa Janchikwan, Kunan Martes, Martis Waukilegona Palegona, Kimsa Punchao, Febrero, Quilla, Kimsa Punchao, Ñauranjik pasó 8 de la noche, Waukichilay Panichalay. Yakarikinya programa lanchika ipinya rikao chay gamlangnya tukuyurikchak willakuy kunata tukuyurikchak willakuy kunata aparikustin yana harikia hampunapas kuskanchakuychikñaya kay willakuyninchikman chayna pariki wawqilekuna palekuna kay programa lanchikta ña puntaman aparilla sunchikrikao si puedes awqlekuna palekuna willakuykuna kay lawmanta waklawmanta chay kamullachkanariki tukuyrikchaq willakuykuna rikao meyan chaynaqa taytanchikpa sutinpi wawqlekuna palekuna rimarillay hinaspataq riki ña chiqapchasunña willakuykunata. Bueno, kay política nisqanmanta rimaspa wawqiykuna panichalyaykuna kachkan kay asunto rikao parece que noticia calientito wawqiykuna palaykuna parece que serrucharonqakuchusmi chay Mariano Yupankita Mariano Yupanka rikao proponikuchkan vinchuspaq wawqiykuna palaykuna vinchusman rinanpaq rikao hinaspa riki publicitachkanña kampas winchu rinanpaq pero wawqiykuna palaykuna serrucharonqachusmi kay eulogio no sé icha falsuchu chay rimay kachkampas porque nichkan rikao kay tayta eulogios halluchkapayachkan regapayachkan kay tayta iman sutin López Chauta nichkan wawqiykuna panichalyaykuna entonces a ver si no sé si esa es noticia fidedigna, cierto o hecha yanqarimaillachu pero publicas kachkan wawqiykuna pallaykuna kikinpa chay paginanpi y bueno kikin
kikinpapi chay kachkan justamente chayta maskaykullachkanchik. A ver si encontramos esa informacioncita. Ari kuchkarqani gustukuna hinatin Chinkaroan ariki. Chinkaroan, parece que no hay. Parece que no hay esa información. Borraron cocho, no sé. Kachkarqa ariki chaypi hinaki en elogio namanmi Tayta Wiraqucha López chawanmi parlarichkanchik nispa riki wawqicharaykuna panchalaykuna. Bueno, mana chayllatachu riki rimananchik karqa, bueno, chay parchata willachaykamayta munachkarqani. Dije que Tayta Elogio Méndez parece que le va a hacer luchar. Bueno, por otra parte, con Reynold Pichardo, chayme saca noticia, Lioxi Caramo. Reynold Pichardo Santo Mansi cumpleaños. Onomástico. Rerjaco Reke. Mana kikinpacho, sino mamampa negricao, mamampas casja. Chay siriki kaireno Pichardo pa simpatizantinkuna riki hakuchikeraimi musunchik festejamusunchik nispa rinmanku kasqa y chagaya wawqillaykuna pallaykuna accidente pasa koronman kasqa. Accidente tránsito. Haykapera haynimpa viernes punchawtaraq pakasqaku riki kay willakuyta afectanman riki wawqillaykuna pallaykuna el candidatota hinati riki mana kay willakuy lluqsimurqachu, pero karay nisqa accidente de tránsito viernes 30 de enero 6 de la tarde, ruta Huanta Santillana, sector Torongana. Y chaypita Jucuañucuy Carorja y Tahuaqueresja. Todos, o sea, Llapanco, simpatizante del candidato Reynold Pichardo. Paeriquerichcan Podemos, Podemos de Pepe Luna. Pepe Luna tapis chaga es secreto bancario en taquichachcanco, aguilegona, palegona. Entonces, ahí está investigado, pues, ¿no? Que ahí está Pepe Luna, pues, aguilegona. Investigas jacachcan, arik. Y Pepe Luna, pues, por corrupto, arikao. Chajaya, aguilegona, palegona. Chayrariki ya charollanchik. Y que ningriki kay huknin chaypi accidentakuqpa maman Eusebia Astomaywa pay kay willakuytaqa jorqoramun porque pakarqaku riku wawqillaykuna pallaykuna porque afecta pues imaynanpi porque uku wañukuykaron kay mama Eusebia Astomaywa rikenin ari rirqakum comitiva kay funto Chikucancha Lambras nisqan lawman chaypi riki kay Reynoldwan tupananku kasqa mamanpa cumpleaños festejananku imaynanpi pakanlla porque mas kasqami kachkan kay Reynold Pichardo riku wawqillaykuna pallaykuna chaychik purunkuna periki tupanankupak rikao yaqa ukuchaynaño wawqillaykuna pallaykuna ukuchakunallawan pakanqa purinku rikao ukuchaynaño wawqillaykuna pallaykuna ya está pues kaypi chay Reynold Pichardo simpatizantinkuna qamqa yanqa llullakunki ninankumantapas ahí está chaypi camionetapi illasqaku chay camioneta riki sirikurunman kasqa chukarunman kasqa
Orjoman rikao hanen puilla kuchkanchi rika orjoman chocaros carro nispao orjota waqsaros nispa nisgarganchi tuchaqa chay chaypis wañukullasqa Jorge Luis Ramos Alarcón paymi chay wañukuq wawqillaykuna simpatizante de Renault Pichardo Achay Kiris Jariki Kachkan, por ejemplo, Taita Efraín Maywa, obrero, dirigente social en Guanta, Pereque, dirigente en Renault Pichardopa. Pai Kachkan Sasachacuy, Picay Hospital Regional Ayacucho, Chaypi, cuidados intensivos Nisrampio, Glegon Pregona, Wañu y Patampi Nakachkan. Wañu y Patampi Nakachkan. Chaynallataq parejanpas nin paypas kirisqa kachkan chaypi mama Eusebia Astorique nin ari manam wawayqa rirqa fiestamanchu sino payqa rirqa como dirigente comunal paykunapiwan kay Ayacuanco Laumanta chayanta Vilcasuaman Laumanta inas pariki maskasqaku kay candidato ukuchata riku awqriykuna playkuna y mana riki fiestacho claro kay cumpleañopiqa mana fiestacho sino onomástico uchiraymi personal riku awqriykuna pallaykuna chayna nisqa manan payqa rayman churiqa porque kay periki jiberurqakuña raymiman carnavalero kasqan fiestero kasqanpi España seguramente rimay kachkarqa rikaw hinatin aymaman aclarachkan riku wawqillaykuna panichallaykuna manan rayman churiqa astawanqa como dirigente pusanakurqaku nispa wawqillaykuna pallaykuna Inaspas rikikunan kay wirajucha dirigente de Renault Picharropa ayllunkuna kachkan necesidadpe rikao justamente chay trabajo ganaropten trabajapachakunankupaq riki qatikachakunku trabajotapas dejaykurusparaq hinatikunan kachkan crisis económica chay chulla qhari riki qullqita ruramuq ayllukuna Mikunankupaq kunanqa kanchu awqillaykuna panichallaykuna chaychirichkan rika gastunpaq ya qullqichata gastunpaq mana chay candidato kunankama pronunciakunchu awqillaykuna pallaykuna imanataq chay kachinchu ima yanapakuytapas a pesar de que pay karqa simpatizante dirigente kay partido ocupe y paywan huñunaku hurisqankupi chay pasakuron chaynataq ninriki wakiqkuna manas chay candidato chaskisqachu bueno tukuy rimaytaña rimachkanku rika raymiman risqanpis chay riki accidentakuron bueno tukuy rimaykunaña kachkan pero nintaq Ari chaytaq chayarusqakus chay wasiman hinatiriki chay presentekunata entregaykuspalla kutikamusqaku kay Pichardoqa machakurusqañas maqta machasqa kaspansi manaña chaskisqañachu payraq riki raymikusqa rika kikin mamanpa kachkaptinpas chaysi maqtallata macharuspan manaña wawqillaykuna pallaykuna ni atendisqañachu kay dirigentekunata hinatinsi paykuna mejor chaynaqa ripukusunchik nispa riki ripukamurqaku rika pero mana kikinkumantachu upiapakuyta tomapakuyta munarqaku riki como cualquier runa rika tinsi riki ripuychik nisparaq wawqillaykuna pallaykuna riki ninakamuspa riki chay ripumurqaku bueno kayna rimaykunaman kachkan wawqillaykuna pallaykuna rika entonces ahí está kay partichata riki guardana kanqa wawqillaykuna pallaykuna a ver haykapitaq respondenqa kay wañukuqta más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari ahí está pues
Podemos, chiquita, teologio mejor. Mascacuchcan, taita López Chautaña, mejor paiwaña, nis parique, chaleicona, pan y chaleicona. ¿A qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, maninchita, jaikanin, kichtaj. Chacona, pan y chacona. Chanam kay asunto peja, ricao. Y cha, y maninchikmi. A ver, vamos a ver. No sé si aquí tenemos un filtrito, ¿no? Aquí está. Ahí está. Wow, la icona. Panicha la icona. Maichay, chingar. Malay, mamá, manchay. Tarechka España. Bueno. Ya que son chichaita ya tarjaigo son chuilaco y te acuilla muchas ahí con palayco. A ver, juquilaco y mayaco son chico juquilaco y kuna manyaiko ya son chic. Kay teja y con chicña. Chantas kay mamala y mami matas kay pasa cochcan. Máquina en chigila japero. Ahora sí. Chaitaita rospigliosi. Taita rospigliosi mi que mana chomchay amenazar a juez con atareca y que caso callara chaype que juzgachkar jaco ya pa militar con atenatere que pa yai kurus hachay amenaz con allam preso ripunay kichiki apachay tarorachkan kichik ñam chay en kachkan le amnistía chay ta caso kuychik liu me preso renay kichik chay juicio penal sigue kuna nis pamach amenaza ya ikorga y chay mantari que denunciar ga kunaten konan más amenaza con na wajile con pallay con ricao konan has Corte Suprema chagayari que paikona nichkan congresista a la vez presidente interino del Congreso Hampa chairima y nikikonaja manam balincho. Hampa política tachay Congreso peroray como congresista, como dirigente del Congreso. Juez conata dejay. Amayanga pasyanga amenaza kuchkaicho amayanga pasyanga nis. Pero ariñam Congreso jalay con ña conanga Poder Judicial taña ñam Fiscalía tari que dominaron cuña ricao ña Fiscalía para con maquin piña te conanga jalay con Poder Judicial waña tak me va jalay con palegona y mana chaylacho conanga siku kachkan hasta Colegio de Abogados waña o jalay con palegona Colegio de Abogados tañam kuteri con Colegio de Abogados que Mama Patricia Benavides tari que manayam abogado ñacho kanque nispani coronco suspendí con que sojta quillapa chaymanta que Junta Nacional parte ética o que le con palegona kay Colegio Abogados cajcona tañata disciplina et jallare imainam ya burla ñam gallego no que le a ver Colegio Abogados tajari que manam competencho kay Junta Nacional Justicia manan competencho competencianga mayam competencianga Poder Judicial, Ministerio Público y Jurado Nacional de Elecciones chay kimsan ya y nada tiene que ver o que con Colegio de Abogados y cha Colegio de Abogados tapas nombran Junta Nacional Justiciacho. Ya se pasaron de vivos o que la icona que Junta Nacional de Justicia. Colegio de Abogados me eso seja miembro conata porque ya payan abogado con hambre que Giljakus Hakach can Colegio de Abogados pe. Y ya para profesional pas igual Giljakus Hakach can en sus respectivos colegios profesionales. Ten colegio profesional con agare que chay colegio kusan goray ku caso kunan reglamento ngota estatuto ngota. Entonces lío abogado kachkare que
afiliasqa, incluso kay Junta Nacional pillam kaqkunapa, así que Colegio de Abogados kan mi derecho, pero manari que como función en pecho, sino abogado cascallanta, porque Patricia Benavides patamanam chay suspender gako a función nin mantacho, nada tiene que ser función, sino abogado cascanmantan, porque como abogado pertenecen a colegiatura, pero sí, haré abogado que ningman tengo ja nantaria afectanta se llama coinin taricao, porque requisito riquenin fiscal cana paga abogado mcana, entonces abogado manta bajaron que no tenga requisito faltaron ricao, sí les afecta, pues ojo le en su trabajo profesional. Una cachayna mukachkan rika wawqillaykuna panichallaykuna wiraquchakuna chayna tariki chaynallataq kay willakuy wawqillaykuna palaykuna delincuenciamanta rimasunchau delincuente chaqaya policiata wañurachillasqa kikinpa armallanta, o sea kay policiapa armallanta quitarusqa y chay armallanwan wañurachisqa policiato awqillaykuna palaykuna tumpa sonsoneq chikarqa kay policía imaynaya chay huknin runa mas kallpayuq chukarqa imaynaya chay porque a ver imaynama policía quitarachikun armantaqa hinaspaqa de paso wañukunraqta wañurachik niki hina kikin armallanwan chay delincuente riku awqillaykuna pallaykuna. Entonces chay pasakurun wawqillaykuna pallaykuna chay runata mas kachkanku maypi chay pasakurun Limapi, maypi cerca de Lima, Palacio Muyuriqpiya, Parque Muyuriqpi, porque Parque Principal pim kachkanriki Palacio riki yachasqanchikna maypipa riki chaynamiki, Huamangapipas Parque Principal pimi kachkan municipio, chaynamiki, Limapipas Parque Principal pi kachkan Catedral, kachkan municipio y kachkan Palacio riku awqillaykuna palaykuna, porque wan Palacio pi kaq pisinullam kanku riku awqillaykuna palaykuna, aunque porque kunan candidato ñami kaw kuchisito chay kuchipas rabiachikuchkantaqma. Otro chiste del cuchi hayna puncha kuchichamanta rimachkarqanchik, otro chiste del cuchi, kunanja cuchi ganaron hinaspaqa denitas junja wiksapi kaq warmakunaman chaysi wiksamanta puniña denenirña chay cuchi ganaruptinqa kasunchik sichun panichay wiksayuq kachkanki desde doctor wiksayuqmi kachkasqanki niykususqaykimantaqa denichantañas warmapa hurqunayki chayta porque rika chayta nimuchkan chay LGTB chay abortista chaykunaqa chayta creenchuma. Bueno chaykunam kachka mana chayllachu kay policiamanta rimaspas chay porque kuchichata dejaykusunchuk punchakuna rimachkasunchik riki yanqam chay kuchiqa lukuyna rimakun atisqanta yaqa chay Donald Trump hinaña Donald Trump chayna atisqanta rimachakun, pero a veces churaruntaqa yarika como presidente nas kamachikunas pero allin artitaqma tapuchaykun hinatinqa qhiwichaykuntaqma qhiwichaykun hinaspan qayninpa chayna tapurqaku conferencia prensa allinta rimachkarqaku chay guerramanta chay gasamanta paypas miskichikuspan rimachkustu tapuchaykunku kay problemamanta kay kamallañam tukurunñam nis conferencia prensa nispa llapa periodistakunata qhariyaron tema delicadota mana paypa hina contrampi kaqta tapuchaykunku hinatinqa manam contestakusqachu chay Donald Trumpis. Bueno, chay noticia internacional chaypin chayta rimasunchik, era un comentario nomás. Bueno, alargasqanchik kaypi riki kay policiata chaqay wañurachin kikin armallanwan, un policía muerto kay piñata Arriola imatataq niwanchik kay Arriola
chay Arriolamiki, comandante, jefe, wauqillaykuna pallaykuna de la Policía Nacional Perú. Paypa makinpim kachkan llapa policíakuna. Paymi jefe máximo. Pay wauqillaykuna pallaykuna llapa policíakunata mandan. Pero ima willakuytaq kayqa. Kaypi nichkan Arriolaskunan mañakuchkan auxiliota. Yanapallawaychik. Amenazawachkankum chay banda criminalkuna nispa. Un momentito, wawqichakuna, panchakuna, un momentito. Sichum kay policiata pune amenazachkanku jefetaraq. Ni paypas atichkanchu cuidakuyta. Natinqa pitañataq ñuqanchik auxilio nispa hayakusunchik. Pitañataq ñuqanchik, señor policía, kay problema, wak problema. Entonces, ¿para qué sirve ese policía su wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa? Sichum kay jefenmanta pune, a ver chay extorsionadorkunata, chay llapa chay delincuente kunata manchakunqaku, incluso auxiliotaraq mañakunqaku. Ay, wawqillaykuna, panchallaykuna. Kayqa llumpayta sorprenderon wawqillaykuna pallaykuna. Ñuqaqa kawsay vidaypi, claro, policíakuna taxamandopi kaqkuna, principalmente suboficiales, paykunataq entendiyman rikaw, porque a veces jefekuna mana yanapanchu, como jefekuna mana yanapaptin paykuna sachakuypi tarikullanman, porque achka suboficialkuna rika incluso Cuscopipas jefenta mana casuspan renunciaron, kunanqa denunciachkan kaykunam karqa nispa, chay ternakunam civilman pachakuspa riki chaqwarqaku nispakuna, orden karqa llapa manifestantes wañuchinaykupaq nispakuna, bueno, paykunataq entendinchik, porque son suboficiales, pero jefe máximo ninqa hinaptinqa imapaqtaq chay policía, imapaqtaq wawqillaykuna pallaykuna. Porque ninriki pay chay cabecilla de los pulpos pay parejanta rikiao detener ullasqaku y chay pulpukuna pa chay brazonkuna kay kikin pulpo mandallakuspachiki telefonowan riki amenazachkanku, hayachkanku, mensajekunata dejachkanku. Si paypa makinpitaq policía de investigación, paypa makinpitaq chay terrena tenga, amenaza tenga. Fácil pues. Policía con utilizaykum marica, amenaza chka werakucha, así que chay werakuchata pim chay amenaza magneta. Arik sin pim amenazas jantapas. ¿Está? Son los pulpos nichkan. Paykunam chay amenaza wachkan nichkan. Ay, wow, inatenga, ahí está, pues no hay principio de autoridad, chay chiquisua con agarigmonas gangotragonco. Y kay suakuna son parte también, wow, que llega una pelea con imape. Kay delincuencia pea. Paikuna mi wow, que llega una pelea con chay principal ricao. Kay delincuencia con yanapaqnin, chay yanapaqnin wawqillaykuna pallaykuna. Porque mana yanapaqnin kanmanchu hinaptinqa mana chay delincuentekunapas armatapas ni tarinmankuchu wawqichallay panchallay. Kunanqa pipa yanapasqantaq armao kakunku, pipa yanapasqantaq llaqta runata sachakuyman churachkan kay wiraquchakuna. Mismo estado, mismo policía wawqillaykuna pallaykuna. Y policíakuna incluso miembro kanku.
¿ah? Miembro de estas organizaciones criminales. Bueno, hamkunaña wawqillaykuna peleaykuna conclusión nikichita hurqukunchik si policía manta pone niwasunchik auxilio kay delincuentekuna wak delincuentekuna nispa. Entonces, ¿ya dónde estamos? Ya no hay principio de autoridad, ya. O sea, delincuente con añam dueño kay Perú soy un chic peja, delincuente con am gobernabach kasjanchik. Chayna nisunchik. Marremare wauqchallaykuna panchallaykuna marremare Ciro Castillo kay nam justicia wauqillaykuna pallaykuna. Justicia kay Ciro Castillo ta maskachkarqa. Orden de capturayuq karqa. Chay justicia burlakunchu imaynam chay. Hinaspañataq niykurun. Manañam nispa. Manañam maskaswanñachu manañam nispa. Hinaptinriki ya justamente mana payman trimayta monarjanichu arichayna willakuykuna kachkarqa. Ciro Castillo es gobernador regional de Callao. Callao es gobernador regional de Yogra. A pesar que Callao can mi distrito uncuna solamente provincia constitucional el Callao ya no se tenga. Ya. Entonces, a pesar de que caina taxachaya cachcas papas gobierno regional de Yogra, can mi alcalde can mi gobernador regional limps. Kay gobernador regional de Callao mi kachkar jareki más casca por corrupto. Orden de capturayo. Ya. Pero imata pasa corun, chagay poder judicial de que más kachkar jak una iricao. Payata pakan akuchkarga, justo rimarganchik payman taricao chay más casjanco tiempo cona. Hay gobierno regional para que uchalikoros más casca cachcanis. Chaymanta hay limpaja, que enero quillayape porque en febrero piña cachcanche. Poder judicial ni corón manaña huera cocha más cascañachcan. ¿Qué pasa si manañata? Manaña. Anula y kunko. Tenga chay poder judicial burla kuncho y mainam chay. O bien es corrupto o no es, entonces y aparte si sospecha ya van más canco. Si imaginas que hay justicia administran copas que hay poder judicial, ministerio público te entienden porque con han politizado fugimos mamá quimpe enemigo castigan y paicona libra con angopagme pero poder judicial que libre ni mi cachca. Y mata pasa con un paiwan, como ñari que anchorichincuña chay orden judicial, más casca caeninta manaña, más cascaña chukunanga, santo yaruña. Ten seri que kunan kutisja chay palacio manricao, palacio del gobierno regional de Callao man kutisja. Cargun takajlla asuminampaj. ¿Ya? Pero imatak pasakurun punkuta wichjarus haku awqillaykuna pay mana dejan kuchu kutikunanta. Ina chaypi consejeros regionales awqillaykuna pallaykuna. Consejero regional auto pia kayta que ordenaykorqa pero mana chaskisqakuchu. Porque ya abogadan nirjañaricao camas poder judicial anulaikurja. Chay documento tena tere que camas chay abogado que nerja rima pacor jarik alabacor jaricao. Como ya anulas jaña na tenga cote con man me cae cargo man normal función y ya canam nispa.
Chaysiriki wauqillaykuna palla qayna puncha mana kunan punchawchu qayna puncha lunes tarikao primero de mana primero 2 ñami qayna punchaw pasikao 2 de febrero kutikusqa kargun asuminanpaq porque payqa kachkarqa iskay chunka o iskay wata prisión preventivawan. O sea, kunan watapas mana asuminanpaq porque faltachkanra chay cumplinanpaq. Pero como anularon Poder Judicial, digo, que 9:50 de la mañana chay horata recorreos camioneta menatense mana rique chay claro cochera rique chay local de gobierno regional mana yaykunanta dejas rakuchu chay local si kachkan kay avenida Bocanegra nisqanpi kay Callao Perico awqillaykuna pallaykuna chay siriki kay chaqwayna karqa rik harkanakuruy karqa hinaptin policía ñarisqa riki amachaq árbitro y chay simpatizantinkunapas risqataq rikao kay Ciro Castillo simpatizantinkunatapas hayarusqataq rikao hamuychi kutikusunchik nispa ima nispay chay simpatizantinkunapas kachkantaqchiki y paykunawan riki kay gobierno regionalpi trabajaqkunawan chupikunawan chay rikao chaqwa karqa chay chaqwa amachaq riki rirqa policiapa riku wawqillaykuna pallaykuna chaysi kay mama Edith Vargas pillaraq kay mama Edith pay riki nin manam dejasunchu kay Ciro Castillo kutiykamuspan kay hatun tianapi tiananta como ciudadano hamuchunya como ciudadano pitapas riki kay oficinakunapi atendenchikmi manam harkakuswanchu pero como gobernador regional no ni con kay mama Edith Vargas wawqi challaykuna pani challaykuna tiene problemas ves por corrupto wawqillaykuna pani challaykuna rikao nichkanña riki manam kutiykamunqachu hinaspa nichkantaq funcionario del consejo regional chayta evaluachunku kay Castillo riki kachkan kay Ciro Castillo red de organización criminal chayman pertenecen manam cargonman kutiykamunmanñachu nispa riku awqillaykuna pallaykuna chayra que fuerza riki mana yaykuchiptinku riki llapa chay runankunata chay Ciro Castillo hayakuruqa chay simpatizantekuna chay runankuna qatilinkichunkunataya chayna ñuqa nini rikao qatilinkichus nispa chay qatilinkichunkunataña riki hayakuruqa paykunawan fuerza rikao como por asalto kay gobierno regionalman kutiykuyta munarqaku riku awqillaykuna pallaykuna pero nintaq riki abogado rikao abogado nichkan rikao manam impedimento kanchu ñamiki riki chay anulasqaña por lo tanto yanqañam harkakunku nispata wawqillaykuna pallaykuna aunque vicegobernadoraja simplemente kachkarqa como encargada nispallataq bueno chaykunata riki kay jurado nacional de elecciones autoridadkunaña solucionananku riku wawqillaykuna pallaykuna y para eso está Consejo Regional de Callao más rimari riku wawqillaykuna pallaykuna más rimari chayata rikao kay corte penal mamallay mama kay nama chay justicia corte penal wawqillaykuna pallaykuna corte penal peruana manay corte penal internacional ni koron kay Vladimir Cerrónpa chay juicionqa anulasqa nispa ¿qué tal Cerrón Cerróncito anularachin riki juicionkunata chaynapi kunanqa riki libre de polvo y paja santo hasta velatapas churapunaña kanqa rikao ¿qué tal corrupción wawqillaykuna pallaykuna atipi kaspaq hasta kay procesokunatapas anulachiqkuma kasqa
Ahí está, título en Churaigo Sonchita, Corte Penal anula enjuiciamiento a Vladimir Cerrón. Porque cae perico auxiliar con la pelegona benefician a Cuchcán, que cae tercera sala penal de apelaciones nacional, ni que acusación fiscal, chay que categorías genéricas y cae prima y chaconata, a veces manam juchatacho jawanco, sino chay juicio a veces papel pejilgaron coricao, a veces abogado pantarollampas o pipas chay gilgarnin pantarollampas chay tam japayanco kay nacho kay wak nacho kay nam ninang nispa chay pues nigrico kachkan sericao kay gilgay chacona cuadro nativo, captación de líderes, fortalecer trabajos políticos, coordinó y no precisan hechos. A veces, ahora que a veces jungacharon, pantacharon, o ticrambacha, juk ninanta, juk taniron, chay, ya tam, jawapayan, cuaujilia con el playcona. Manam chay chihap, ruraininta, jawasku chukasja. O sea, chay una prodaininte, sino chay gilgas jalata. Kay gilga jamanan balinchu, kay nanin wak nanin ari achkatam chay jawani. Waujilaykuna palaykuna kay proceso de Castillo, wak proceso con etapas, porque es kay proceso con que público ricao. Y chaypim chay kaypim kaynat gilgarosqa wakam gilgarosqa kay gilga balinchu kay gilga balin kay nachukaya karqaqa wak nachukaya karqaqa ya ves manariki chay huchalikusqanta a veces sumaqta gilgaykullankuchu o pantarullankupas y chayta qatipanku mana chay abogado defenderpas ari manam chayta churaqaq kaytam ruraqaq ninchu sino chay papel pejilgas hallatam anulachi perij kasjako auxilaykuna palaykuna. Más rimario auxilaykuna palaykuna chaynallataq mamalla bullapas prendikoron kikichallan. Imataq pasakoron kay pukusana nisqanpu auxilaykuna palaykuna pukusana hayk'ataq riqsinkichik. Kay Lima yaykuna manachu kachkan control nina chay pukusana ya chay perike wawqillaykuna palaykuna kañaykullasqaku yaqa kimsa chunka wasita kimsa chunka wasipiqa kimsa chunka aylluchika wawqillaykuna palaykuna saschakuy perikao claro, son kimsa chunka pues. Kimsa chunka wasipiqa sapa wasipuk ayllu rik yachan kimsa chunka ayllu imataq pasakun wawqillaykuna palaykuna kay llaqtanchikuna imaynanpitaq chay kañaykunku a ver chay chunka kimsa wasita kimsa chunka wasita mana chunka kimsa nisqaniña kimsa chunka wasita chay traficantes de terreno chaytaq ruranku wawqillaykuna palaykuna chay asociación amor al prójimo nisqan si kachkan chaypi ña yachachkankuña rikaw mana completochu sino asociación ruranku wakiq yachanku wakiq mana wakiq riki simplemente corralaykunku otaq riki kayna hatusllata ruraykunku naspa riki pasakunku limata o principalmente limata chay llamkapakunku semanallampi rinku chaynakunam kay asociacionkunapi chaypi karqaña riki yaq kimsa chunka wasichakunaña chayman rirunku chay traficantikunaspas invaderosqaku riku wawqillaykuna palaykuna y chaypi chay kañaykunku chay wasikunataqa hasta cuitikunachu, bombachu, dinamitachu, imaya chay explosivos ninma. Explosivos qari que kanmanmi chay bombas molotov pa rikao
aunque chayqa que mana toqianchu sino ninallata panchichin rikao pero ninapas kaqa explosivos fuego chay bombas molotov chiki chay chaqay nin chaypi detención kas policía rin chaypi hapinman kasqa qanchis chunka runakunata chay invasorkunachik chay wawqillaykuna pallaykuna así que asociación niyuq kay pasasam chay mana cuidankichu cuidanki pero mana completuchu kanki wakiq vecinoykikuna mana yachanchu rinko temporalla sabadollam domingollam payta cuídate de los invasores chay pasakusqa kay asociación de vivienda familia amor al prójimo nisqanpiqa chay naraqasqapas sumaq sutichanqa sumaq charaqa wak distrito de Pucusana nisqanpi chay invasorkuna yaykurusqaku chawpi tutata miski puñuychata yaja iskay pachak runakuna suwawqillaykuna pallaykuna chay invasorisqaku hinaspa kayla urqu wakla urqu riki armayuqkuna rumintinkuna kaspintinkuna kayna ninata hapikuykuspanku risqaku ratu chayariki puririrusqaku chay asociación ukupi wasikunata kañastin yachasqanchiknari kay chayllaraq paqariq llaqtakunapiqa chay musuq asociación kuna asentamiento humano ima sutiyuqpas wa costapiqa qiruchamanta tablachamanta rurasqakunallamiki chay casas prefabricadas ninku rikaw chayllamiki esterakunallawan chaynama costalapiqa manami kaypinachu formalta tichutapas kalaminawan sumaq plantas qariki wayra aparunanmanta mana wakpiqa basta muy tawa qiruta plantaykunki esterata chutaykarinki ya pirqapaq hinaña tichuntapas chakaykarinki plastikuta churaykunki ya está hatusniku wawqillaykuna chaynam Limapiqa riki chay musuq urbanizacionkunapiqa chaymantañam allimanta material noblewan urwachakunku rikaw rimari wawqillaykuna pallaykuna bueno kay fututa hawachkanchu kay wasikuna kañaykarisqaku rikawqa kaypi chaypi riki perderullanku llapa imachankutapas ninmi wawqillaykuna pallaykuna colchonkunapas karqa llapa cocinapi platun cucharan tukuy chayta riki ruparachinku wawqillaykuna pallaykuna chaypitaq kachkarqa warmakuna machu paychakunapas kachkarqata igual chay invasorkunaqa mana respetaspan chayta ruwasqaku wawqillaykuna pallaykuna chay si wakiq ayllu incluso wichqasqaraq kasqapas chay asociaciónqa rikaw ama kay invasionkunanpaq rikaw wichqaspankuraq wawqillaykuna pallaykuna chaysi rikaw tuqunkunata rikaw pirqakunatapas pakispankus kaypiqa wañurachiwasunchiki nispa chay asociaciónpi kaqkuna aygillanmanku kasqa hasta allquchankuna misichankunatapas lliwsi kañaykapusqaku wawqillaykuna pallaykuna mallaymami kay invasorkunaqa y chaymanta riki policía riki rirurqa policiaman qiqakururqaku wañuchiwan kaynawan claro chayqa delituñay riki wawqillaykuna pallaykuna kayna campo libreta invadinmanku chay riki isusiqa mana kanchu kay saschaku entonces como ka chaypi riki hasta allquchakuna mischakunatapas kañaykarinku chaysi policía rispan corralaron hinaspa chaypi detenirullanku qanchis chunkata tawa warmita chunka kimsayuq uña warmakunatapas chaynataqa si tarirunku armas de fuego mallaymama chay invasorkunaqa riki chaynami invadirunku hinaspamiki urbanizarunku lotizanakurunku lotita hapikuykunku hinaspamanta lotita rantikunku chay cuentomik wawqillaykuna pallaykuna rimari riki wawqillaykuna pallaykuna riki kaymanta kachkan mas riki kay rimarinapaq pero chay kamallaña mas willakuykunam kachkan riki wawqillay pani challay así que rimari mas rimari wawqillaykuna pallaykuna imataq pasa con Lima mama kay
kayqa Villa María el Triunfopim kayqa hasta kaypas pasako ya esos ya falla ima ningún chayta falla ima ima chay ima chay ima la machuchalao ani son chiquillas no sé ima no kay sutichaswanchi tractor cho chay mana tractor sino retroexcavadora ningrika chay chokikillan manta causa pakoron enas chay taroraron no sé ya chay nina pagina ojilaykuna pallaykuna porque kaype ningrika retroexcavadora fuera de control arrasó casas y mototaxi mallay mama wasikunatapas ya chay retroexcavadora ninchu chayqa causanchu imaynam chayqa riki chofer niyo mawqillaykuna kaqay kaypi mototaxitapas sarulasqam cierto wasikunamanpas pasakuykusqa chay llakipas karusqa kay Villa María el Triunfo nisqanpi Limapi wawqillaykuna pallaykuna kay retroexcavadora wawqillaykuna pallaykuna hayna puncha rika puririchkasqa mana control niyuqnin mana controlas imayna chay retroexcavadora kikillanchik purin chay animachu manejarapas chay siriki cuadra 5 y 6 yaqa iskay cuadrataraq kay Girón José Galvez nisqanpi chay Villa María el Triunfo nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna chay retroexcavadora purikusqa hinaspan seriki yachasqanchik chay retroexcavadorapaq riki kan chay ñawpaqninpi chay palan riki machusu palan chaysi imatapas hapisqanta aparqarinman kasqa wawqillaykuna pallaykuna chay maquinarias pertenecisqa riki a Consorcio San Miguel chay consorcio riki ruachkan chay zonapi chay agua potable alcantarillado nisqan proyectota wawqillaykuna pallaykuna lluqsiramantinku chay retroexcavadora orayman purikuchkasqa incluso mototaxi chayllatapas gemerullasqa wawqillaykuna pallaykuna llamkachakuqta rika chay mototaxipis manaña valenñachu nin wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa chay nayuqrami risqapas chay maquinista manam kaypi chofer churik chay retroexcavadorapik maquinista chay maquinistantiraq wawqillaykuna pani challaykuna chay maquinistantapas aparunkusa hospitalmara chaychu chay maquinistan llamkachkaspa puñu imarqapas máquina pasakurqa pero materia de investigación nisqanku wawqillaykuna investigachkankuraq kay sumaqta tajuichakuykuchkanku chaynallataq rika chaynallataq wawaq rimariykunatañataq rimachaykusunchikta kaqaya kay mamallay mama kay machuchanchikqa kay tayta Marcelino Abad Tolentino rakasqapas pay hayka watayuqtaq pachak iskay chunka suqta watayuq kunanqa pachak iskay chunka hanchis watayuqña kanqa pay kawsakuchkanraq wawqillaykuna panchallaykuna kay abril killa hamuchkanña raymikunanpaq huk watantawan pay allin imaniswantaq kawsakuyllanpiraq machuy llapa runamantapas mas machuña kachkaspapas kaqay serden allinchallarqa yaqa ¿cuántos años? Casi 70 años, 80 años chayna uyachanqa sumaq lluchkaychalla mana sipuy wawqiikunaqa 80 años, 70 años sipuyña wawqichallaykunaqa paychallaykuna payriki nin paysi yachan riki chakrapi llamkan chakrapi manas pay kasarakusqachu manas payni churiasqapaschu maqlluncito kayna runakunataqa ninku Julio si kallan riki wawqillaykuna pero ichaqa pay siriki chay llamkaspan allinta mikusqa frutakunata verdurakunata yakutapas kay pukyu yakuta chayta riki upiasqa siempre wawqillaykuna pallaykunas kunanpas allin machuyayninpi machuyakuykun
Chayna kay abril 2026 paukilakuna 126 años ninta cumple kuchkanqa. En abril del 2000 mana 127 daña mana 26 tacho. 127 cumple kuchkanqa kay abril 2026 Watapi. Nasikusqas kay año 1900 exactamente, mamá y mamá. Es un centenario. 1900 Watapi pone exactamente nací con mancas, ¿cachai? Claro, pues con 2026 pincas canchiricao. Entonces ya son 126, mano 27 alin un cachcancha. Entonces está Huánuco Llaqtayuq sipay. Programas pensión 65 pues propia llanta Juchcañas alenta Juchcan que paemanga paitaniscanco es el más longevo. Kay naruna gamana un canchonis pau ari karham chakik pampa pikarham ko payachanchik. Huánucullaña pay pasayna una iwata 120 chaynampe Huánucurqa chakik pampina wawqillaykuna pallaykuna yaqa 120 pero una aña Huánuco. Pero mana llumpa uñayaqchu sino kayka watallar pichqa wata imallaraq pasakurun chaypi chay payachaña wanchakurqa. Kayna punta runakunaqa kawsakusqa unayta rikao longevo más longevo tayta Marcelino Abad Tolentino más riqsisqa como Mashiko tayta Mashiko achachaya tayta Mashiko rikao. De Ninimpas completos a Estado peruano 1900 Watapi nací con comunidad de Cochanchique, Cocachinche, mama chaylaqtaqa Cocachinche, Huánuco, Perú. Incluso países taxachayaraq kachkaspa hanchis watachayullaraq kachkaspan wakchaq qhiparullasqa mana tayta mamayuq. Yatinsi siempre chakra pericao llamka pachacuspan ao kaypi wakpi runakuna riki llamkachilla claro armachilla ganachakulla riki mikunallampa uñachakuspaqa rikao mikunallampa chay hatun yaruspaqa ya qullqichataña rikao chay riki nina chakrallapis kasqa nishka rikao trabajapaq ina chakrallapi julluq kunanqa wawqillaykuna pani challaykuna paytas riki churaykullanku o churayta munachkanku nisunchik mana churaykullanku sino churayta munachkanku kay libro de récord Guinness nisqanpi el hombre más longevo del mundo kunanqa yachachkan nina Huánucupiñasa casa hogar nisqanpi manaña riki atinñachu sapachallan machu riki yanuchakuyta rurayta pensionen kayta kachkañas casa hogar de Huánuco nisqamas chay machukunapi yachananmansi aparullanku wawqillaykuna pallaykuna pero más puntata manaraq kayna chayman aparuchkaptinku sapallanraq rurachakuspaqa yachasqa purumpis chayna llamka pachakuspan siempre maymanpas rishkaq riki llamka pachaqa como kallpan kan hinaptinqa pipas maypas llamkachijku riki wawqillaykuna panchallaykuna chayta riki kay programa pensión 65 paykunapas riki maqtata kuyaykullachkanku nas qillqaykullachkanku vida challantapas nichkan wawqillaykuna chaynata chaynallataq mamullo y mama kay 2025 perikao tawa periodista wañukullarqa kayqa riki chay resumen anual nisqanmi rikao kay año 2025 pitawa periodista tariki chay sicariato chay delincuencia chay mana allin riki wañurachinman karqa riki wawqillaykuna pallaykuna kaqay riki último año riki caso Mitzar Castillejos rikao payta chaqaya Navidad cercallaña wañuy kachillarqaku chaynallataq riki wawqillaykuna pallaykuna kaqaya awantia nisqanpipas igual chay sachakuy karqa Ucayali nisqanpi chaypi riki chay Castillejo tariki wawqillaykuna pallaykuna wañuchinmanku kasqa rimari kay programallanchikpi chayñata riki kay prensapi llamkapakuypas sasama
Kay 2025 watapi wawqillaykuna pallaykuna kay prensapa contrampi karqa kay gobierno manta kaspa chay principalmente kay gobierno manta kaspa tawa pachak pichqachunka pusaq ataques ataques contra la vida, contra la salud, contra la libertad de prensa ninkurik mistinimaypi. Según informe anual de Asociación Nacional de Periodistas, chay reportita riki churayka mullanku wawqillaykuna pallaykuna llaqayriki tawa wañukuyta qhawachkanchik chay agresiones físicas, amenazas kay llamkaypi riki wawqillaykuna pallaykuna periodista kaypas fácil chukaya kay wayra wasinta mayninta rimaypas willakuypas fácil chukaya wawqillaykuna pani challaykuna alguna ninkichikpas ima chayqa rimamun imatapas nispapas mana wawqillaykuna pani challaykuna saluditos para chukaya kay wayra wasinta mayninta rimaypas willakuypas saluditos para justamente chay saluduchata qhawachaykunay kachkatin repetikoron. Saludos para Leonardo Chinchay, mi amigo, maipera kachkanko ona iwatañam yunkaman Lima mayman chay ripunkipas ayllukikunapaq lliwpaq Leonardo Chinchay Martínez Felicito Curi es presidente de la comunidad campesina de Vinchos. Manan invitakuyte achankichu wiraqucha Fredicito amam chayna kankichu amam maqllaq kankichu y Marta llaqtawaman y Catherine Venegas qankunapaq rika Yuni Bautista Quispe rimakuykuylla mana chayllachu sino hayna punchaw kachkarqa saludukuna a ver chay saludukunata qhawachaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna aprovechando del rimachkanchik periodismo mantinas parike para Samuel Arango, gracias wawqichalaya hayna punchariki rimarirqanchik anchata chay politikukunamanta rika para Isabel Curiwaman qamkunapaq kuchikichik chari kuchichanchik chicharropaq poqochkan wawqillaykuna pallaykuna nakaruspaq lliw mikusunchik rika ay mapaqma presidenciam yaykun chay wirakuchiqa. Saluditos para John Labio Conde, Jaina Bunjari, Gilrega Mullawarganchik, saluditos para John Labio Conde, para Teodosio Waman Yalli, para Eustaquio Vallejo Cute, Taita Eustaquio, imagina Gaigana Kachkan, Ginalacho Piñas Hakachkan, que Ocuatacho Piña Narachikorganchik China, Kaina Huillaco con Arimas Ganchik, saluditos también para Odilon Auja Puclia Ramírez, con Alan Gilrega Gaigamos, no tengas, hablamos ahí, Niskargan siri wawqillaykuna pallaykuna periodista kaypas sasama periodista kunatapas chaqaya qayna wata wañuchirqaku majarqaku insultarqaku amenazarqaku ari manam kaymantaq librakunchikchu ari ñuqallaypas siempre hasta redes sociales nintapas tokoytam nichikunchik wawqillaykuna pallaykuna chaqayrika tawa periodistakuna wañuchisqapikunam Gastón Medina Sotomayor director de cadenas Tu Sur TV Icapi Taito Anjorjaco Ramiro Raúl Celis López, periodista radial de Iquitos. Fernando Núñez Guevara, comunicador de Pacasmayo. Y Mitza Castillejos Tesanoa, periodista de Aguantía. Paikonata chay sicario con areke se pero yarqa wawqichalay kona pani chalay kona mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari chaynallataq kay último illakuyta ñam 9:10 de la nocheña kay wata qallaripi wawqillaykuna pallaykuna kay wata qallaripi kay enero killapi nichkanchik ña pichqa chunkatapas pasaron ñam wawqillaykuna pallaykuna wañuy kay enero killapi chachalla wawqillaykuna pallaykuna más que en tiempo de Boluarte nichkanko Boluarte tiempo pega manas kayna ñaqa runaqa wañukusqachu wawqillaykuna pallaykuna
kimsa chunkata wañuchirqaku kay enero killapi rimachkancha kimsa chunkata wañuchirqaku solamente chunka punchawllapi. Primer enero, segundo, tercero, 1 de enero, 2, 3, 4, 9, 10 de enero, 30 asesinados. Al 15 de enero, 50 asesinados. Malla y mama. Wañukuy qayaqa wawqilaykuna palaykuna imapas hinañam kay Perú suyunchikpiqa kay qhiriwan mana susikachkanchu hasta wanraq. Pero manam congresistakuna imatapas ninchu kay ministronkunapas minusyachkanmi nichkankutaq, pero según reportes kachkan más wawqillaykuna pallaykuna. Paymantaqa plankunata ruwachkansa, tukuyta rurachkan, paymantaqa hasta cárcelkunatapas richkansa, pero may wañuy wawqillaykuna pallaykuna susigachkanchu hasta wanraq mirakuchkan nispa nichkanku riku wawqillaykuna panchallaykuna. Chaynaqa kay kamalla karqa programallanchikkunan tuta ya son ya 9:12 de la noche, con eso ripuchakulla niña. Tukuykuña Rimarininchi informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama llatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrikcha willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinapa.